Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe kulethela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphosi indaba nje manje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi sekuvele kumlisa-ke waveza ukuthi-ke i-MK isibambe ufishi-ke omkhulu-ke laphana-ke ovela-ke kwi-EFF-ke laphana-ke ejoyina-ke MK-ke lo fishi omkhulu oshiwo-ke uyi-one of the founding members laphana-ke kwi-EFF-ke lapha kodwa angifuni mina ukuthi kuzwe ngaphezulu nje dlala ividiyo yakhe nomlisa kuzwele yona konke-ke ukuthi-ke uthini-ke mina ngicela kulapha ngizwele-ke ividiyo ungene ama-comment section futhi uvo lwakho uthona-ke ucabangani impela-ke ngaloko ludaba lubekwa nguye-ke lo mlisa lo bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe akubiza imali kumahhala nje khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngikufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke ividiyo-ke le awuyithokozele. Hawu nangokomunye naye sowulahle phansi umthwalo impela-ke i-EFF umkhovu ufunda ukuyiphakela hhayi kubi. One of the founding members u-Alfred Motsi, Alfred Motsi awulahle phansi umthwalo uthi i-EFF is taking a wrong turn. Awulahle phansi umthwalo wathi hhayi hamba nomkhonto manje kubi impela ngisaphinda ngithi umkhovi ka-EFF uyofunda ukuyiphakela. Ujuju nje uyayihliphiza i-EFF yena akekho nesibindi sokumtshela ukuthi uyamusha. UNdlozi uthule du akakhulumi akathini uthule du ubheke phansi ngathi uthunga icathulo asazi uthuleleni kodwa nangu Alfred Motsi yena azange athule ulahle phansi umthwalo. Gwaza mkhonto gwaza